reka mbasuhuze mwese bakurikiye Primo Media Rwanda. Mu ngingo z'ingenzi y'amakuru turababwira ko RIB yafunze Kabera azira ruswa. Muri Kongo ingabo za leta n'iza SADC zagabye ibitero bya drone kuri M23. Turaza kubabwira ko kandi mu Bujumbura benshi bataye muri yombi mu mukwabu kaze mu gace ka Ngagara. Turerekeza muri Israel tubabwire ko inyama zakorewe muri laboratoire zigiye gushyirwa ku isoko. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Muhawe ikaze muri amakuru ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Jeanette Kabayiza. Mu mpera za Mutarama hazagwa imvura nyinshi, ni byatangajwe na Meteo Rwanda. Iteganyagihe ryo ku itariki ya 21 kugeza 31 Mutarama uyu mwaka rigaragaza ko hateganijwe imvura iri hejuru yisanzwe igwa henshi mu gihugu, naho mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu hakaba hateganijwe imvura nyinshi ugereranyije n'iteganijwe mu bindi bice. Ingano y'imvura hagati ya milimetero 10 n'120 n'iteganijwe kugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Ingano y'imvura iteganijwe izaba iri hejuru y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa mu gihugu, uretse mu bice by'intara y'Amajyaruguru no mu turere twa Nyagatare na Gatsibo hateganijwe imvura ku kigero cy'isanzwe ihagwa. Ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri iki gihe iri hagati ya milimetero 10 na 50. Iminsi iteganijwemo imvura izaba iri hagati y'ibiri n'itandatu. Iteganyijwe cyane cyane kuva tariki 24 kugera mu mpera z'ukwezi. Imvura iteganijwe izaturuka ku isangano ry'imiyaga riherereye mu gice cy'epfo cy'inyanja y'Ubuhinde. Dore ko imvura iteganijwe ahantu hatandukanye. Imvura iri hejuru ya milimetero 100 niyo nyinshi iteganijwe muri Burasirazuba bw'uturere twa Rusizi na Nyamasheke no mu Burengerazuba bw'uturere twa Nyaruguru na Nyamagabe. Imvura iri hagati ya milimetero 80 n'ijana iteganijwe mu bice bisigaye by'uturere twa Rusizi, Nyamasheke, Nyamagabe, Nyaruguru no mu Burengerazuba bw'uturere twa Huye na Karongi. Imvura iri munsi ya milimetero 20 niyo nke iteganijwe mu Majyaruguru y'akarere ka Nyagatare no mu bice by'uturere twa Musanze na Burera. Ibice byinshi by'intara y'Amajyaruguru iby'uturere twa Nyagatare, Gatsibo na Kamonyi hateganijwe imvura iri hagati ya milimetero 20 na 40, naho mu bice bisigaye by'igihugu hateganijwe imvura iri hagati ya milimetero 40 na 80. Umuyaga uringaniye ushyira umuyaga mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 8 ku isegonda ni uteganijwe muri iki gice cya gatatu cya Mutarama mu mwaka 2024. Umuyaga uringaniye ushyira umuyaga mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya milimetero 6 na milimetero 8 ku isegonda uteganijwe mu bice by'uturere twa Gatsibo, Nyagatare, Gicumbi, Musanze, Burera, Kamonyi, Ruhango, Nyanza, Karongi na Gisagara. Ahandi hasigaye mu gihugu hateganijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda. Naho ubushyuhe buteganijwe mu gice cya gatatu cy'ukwezi kwa Mutarama mwaka 2024 hateganijwe ko ubushyuhe bwinshi buzaba buri hagati ya °C 18 na 28 mu Rwanda. Mu bice byinshi by'umujyi wa Kigali, uturere twa Bugesera, Gatsibo na Nyagatare, mu burengerazuba bw'uturere twa Ngoma na Rwamagana, mu burasirazuba bw'akarere ka Kamonyi no mu kibaya cya Bugarama hateganijwe ubushyuhe bwinshi buri hagati ya °C 27 na 28. Mu Majyaruguru uturere twa Nyabihu na Musanze niho hateganijwe ubushyuhe bwo hejuru ubuke buri ku gipimo kiri hagati ya °C 18 na 20. Ubushyuhe buteganijwe buzaba buri munsi y'ikigero cy'impuzandengo y'ubushyuhe busanzwe buboneka mu gice cya gatatu cya Mutarama mu Rwanda hose. Meteo Rwanda iragira inama abantu muri rusange ko imirimo y'ubuhinzi yiganje muri iki gihe harimo gusara no kwanika igomba gukorwa hitawe cyane ku makuru y'iteganyagihe atangwa buri munsi, naho ingaruka zirimo imyuzure, inkangu n'isuri ahantu hahanamye hatarwanyije isuri ziteganijwe mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu ahateganijwe imvura nyinshi iri hejuru ya milimetero 80. Meteo Rwanda kandi iragira inama abanyarwanda n'inzego bireba gukomeza ingamba zo gukumira no kwirinda ibiza. Naho mu karere ka Huye
Huye urwo rwatahuwemo imibiri 44 bikekwa ko ari yabishwe muri jenoside rwabonetsemo indi 24. Mu rugo rwa Hishamunda Jean Baptiste wo mu mudugudu wa Ngoma ya 5 kagari ka Ngoma mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye hongeye kuboneka imibiri 24 yari yarubakiweho igikoni bikekwa ko ari yabaze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ije isanga indi 44 yaherukaga gutahurwa muri uru rugo mu minsi mike ishize. Ni amakuru bivuga ko yatanzwe n'uwigeze kuba umukozi muri uru rugo wavuze ko igikoni cyo mu rugo rw'umugore muto wa Hishamunda Jean Baptiste hashobora kuba hubakiweho imibiri. Amakuru avuga ko ruguru y'uru rugo nko muri metero 30 hari bariyeri y'interahamwe zirimo n'abana ba Hishamunda Jean Baptiste. Iyo bariyeri yatangirirwaga abatutsi babaga bavuye kuri paruwasi gatolika ya Ngoma, abandi bakava ku kigo nderabuzima cya Matyazo, bagera kuri iyo bariyeri bakabafata bakajya kubicira kuri icyo kibanza cyo kwa Hishamunda cyaje kubakwamo inzu nyuma ya jenoside. Bwana Kweri Didier warokokeye muri aka gace avuga ko bitangaje kuba abari batuye aha bamaze imyaka 30 yose bahisha amakuru. Yagize ati kwa 21 Mata 1994 impunzi z'abatutsi zari zahungiye ku ivuriro rya Matyazo barazirashe maze abagerageje guhunga batungukira kuri bariyeri iri ruguru yo kwa Hishamunda. Interahamwe zikabamanura hano zikabica. Aya n'amakuru bari bazi neza ariko banze kuyatanga ku bushake. Abihuriraho na Twagirumukiza Yusuf wari uturanye n'uru rugo uvuga ko ibintu bigaragara ko hari abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside kuko bitumvikana uko imyaka ishira ari 30 amakuru agihishwe nabonetse agatangwa ibice. Umwe mu bagize komite yibuka mu murenge wa Ngoma utashatse gutangaza izina rye yabwiye Igihe ko igikorwa cyo gukomeza gushakisha imibiri mu gikoni cyakererejwe n'inzira z'amategeko aho bategereje uburenganzira bwo kwemererwa gusenya igikoni ubu bakaba ari bwo bakibyemererwa. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 ubwo mu rugo rw'uyu muturage bari mu gikorwa cyo gucukura umusingi wo kubaka uruzitiro rw'inzu y'umukobwa we yari yarahaye 8 nibwo batangiye kuhabona iyi mibiri. Nyuma y'umunsi umwe uyu Hishamunda w'imyaka 87 yahise atabwa muri yombi ngakurikiranweho iki cyaha ndetse n'umukobwa waza gufatwa nyuma arafungwa. Abaturage bo muri aka gace babwiye Igihe ko uyu muryango wakunze kugenda uhisha amakuru kenshi ku bushake kuko ngo n'igihe babonaga imibiri bwa mbere bari gucukura umusingi wo kubaka igipangu Hishamunda yabanje kubyamagana avuga ko imibiri yari ibonetse ari abapfuye mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura mu 1940. Iyi mibiri 24 ibonetse nyuma y'indi 44 yahabonetse mu minsi ishize ubika bibaye 68. Igikorwa cyo gushakisha indi mibiri kizakomeza kwa 22 Mutarama uyu mwaka. Mu yandi makuru RIB yataye muri yombi Kabera akurikiranyweho ruswa. Kuri uyu wa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Kabera Vedaste umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'Amajyepfo. Akurikiranyweho guha ruswa umugenzacyaha wakurikiranaga dosiye aregwamo n'umugore we ku byaha byo kumuhoza ku nkeke no kumuhohotera. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry aganira na Primo Media Rwanda yemeje iby'aya makuru. Tariki ya 21 Mutarama uyu mwaka wa 2024 RIB yafunze Kabera Vedaste umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'Amajyepfo akurikiranyweho ibyaha birimo guha ruswa umugenzacyaha wakurikiranaga dosiye Vedaste aregwamo n'umugore we yo kumuhoza ku nkeke. Ibi byabaye nyuma y'uko yahamagajwe n'umugenzacyaha kugira ngo yisobanure ku byaha aregwamo n'umugore we. Amaze kubazwa yatashye hanyuma yohereza umugenzacyaha amafaranga kuri telefone ye aherekejwe n'ubutumwa bumutumira ko bajya gusangira nawe nyuma y'akazi. Kabera Vedaste afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamabuye mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ibyaha akekwaho uko ari 4, icyambere no gutanga indonke akaba ari icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri kuva ku myaka 5 kugera kuri 7 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri inshuro 5 z'agaciro k'indonke yatanze. Icyaha cya kabiri ni uguhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe, icyaha giteganywa n'ingingo y'147 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Icyaha cya gatatu ni ugukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya, akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo y'150 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Naho icyaha cya 4 ni ugusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo, akaba ari icyaha giteganywa n'ingingo y'182 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
igihano yahabwa aramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ubutumwa RIB itanga, RIB irongera gukangurira abaturarwanda kwanga ruswa no kuyirwanya ndetse no kujya batanga amakuru aho bayikeka kuko igira ingaruka ku iterambere ry'igihugu. Ruswa ntabwo ari nziza na gato, yangiza byinshi, yangiza iterambere, idindiza iterambere. Bigomba kuba inshingano za buri munyarwanda kuyirwanya. Murakoze. Naho imweso rwabuze gica mu ntambara ihuje M23 n'ihuriro rya FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere tariki 22 z'ukwa mbere uyu mwaka mu gace ka Mweso hafi y'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habyukiye imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse na SADC. Nkuko bigaragara ku rukuta rwa X rw'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri huriro ryagabye ibitero kuri aba barwanyi ariko intego yaba ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. Yagize ati ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje imbunda ifasha FARDC kurwana, FDLR, abacanshuro, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na SADC bagabye ibitero mu baturage baturiye Mweso no mu nkengero zaho. Yakomeje agira ati M23 ikomeje kwirwana mu buryo bwa kinyamwuga irwanira abaturage n'ibyabo. Hari amakuru avuga ko muri iyi mirwano FARDC n'ihuriro ryayo bataye ibikoresho byinshi nyuma y'uko M23 yirwanyeho ikabacanaho umuriro. Ni imirwano yaje ikurikira yabaye kuri iki cyumweru mu duce twa Karuba mu nkengero zaho no muri Kibumba. Muri ibyo bitero byavuzwe ko FARDC yakoresheje za drone n'indege z'intambara. Abaturage benshi bahunze bava mu byabo bahungira ku bwinshi mu bice bitarimo imirwano aho bivuga ko bahungiye muri Rucuru abandi berekeza muri Nyiragongo. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje gushyirwamo imbaraga n'ingabo za SADC nk'inararibonye mu rugamba rwifashisha ikoranabuhanga. Tukiri muri Kongo kandi ingabo za leta n'iza SADC zagabye ibitero bya drone kuri M23. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri iki cyumweru no kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe ifatanya nazo hamwe n'ingabo za SADC bagabye ibitero bya drone kuri uyu mutwe n'abaturage. Ni ibitero uyu mutwe uvuga ko byabereye mu duce twa Mweso, Mpati na Karuba muri Masisi na Kibumba muri Rucuru. Lawrence Kanyuka kuri X yagize ati M23 irakomeza kurinda abaturage no kurwana n'ingabo zishyize hamwe kandi turakomeza kwigengesera kubera umuryango mpuzamahanga ukomeza kurebera ubwicanyi bwibasira abaturage bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati y'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo SADC watangaje ko ku cyumweru umunyamabanga wawo Elias Magosi yasuye ingabo zawo zoherejwe mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SADC ivuga ko Magosi ukomoka muri Botswana yaraje kwishimira no kugenzura uko ibikorwa byifashe. Umutwe wa SADC kugeza ubu ugizwe n'ingabo zavuye muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania waje gufasha ingabo za Kongo mu mirwano yo kurandura umutwe wa M23. Inzobere za ONU zivuga ko ingabo za Kongo zifatanije n'imitwe irimo FDLR ya Mai Mai itandukanye yahujwe ikitwa Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. M23 ivuga ko ubu n'ingabo za SADC ziyongereyeho. Tutarava muri Kongo reka tubabwire ko imirwano ikomeje. Umunyamabanga wa SADC yasuye ingabo za Igoma. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC watangaje ko ku cyumweru umunyamabanga wawo Elias Magosi yasuye ingabo zawo zoherejwe mu mirwano muri Kongo. SADC ivuga ko Magosi ukomoka muri Botswana yari yaje kwishimira no kugenzura uko ibikorwa byifashe. Umutwe wa SADC kugeza ubu ugizwe n'ingabo zavuye muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania waje gufasha ingabo za Kongo mu mirwano yo kurandura umutwe wa M23. Hagati aho umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri iki cyumweru no kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere ibiro ry'ingabo za leta n'imitwe ifatanya nazo hamwe n'izingabo za SADC bagabye ibitero bigari ku baturage mu duce twa Mweso, Mpati na Karuba muri Masisi na Kibumba muri Rucuru. Kanyuka avuga ko ibi bitero byifashishije indege za drone hamwe n'imbunda za muzinga zirasa kuri. Iyi mirwano yo ku cyumweru yaje guhosha mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere yongera gusubukura ku wa mbere. Yatumye abasivile benshi bava mu byabo barahunga cyane cyane mu gace ka Karuba nk'uko amakuru agera kuri BBC abyemeza. Uruhande rw'ingabo za leta ntacyo ruratangaza kuri imirwano yo ku cyumweru, gusa amwe mu makuru yatangajwe n'abazishyigikiye avuga ko inyeshyamba za M23 arizo zateye ingabo za leta n'abafatanije nazo.
Muri raporo yaziheruka inzobere za ONU zivuga ko ingabo za Kongo zifatanije n'imitwe irimo FDLR ya Maimai itandukanye yahujwe ikitwa Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. M23 ivuga ko kuri ubu n'ingabo za SADC ziyongereyeho. Ziriya nzobere zivuga ko M23 ifashwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Kigali na Gitega bihakana ibivugwa n'inzobere za ONU. Abasesenguzi bavuga ko hari impungenge ko intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo zishobora gutera ubushyamirane bukomeye kurushaho mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru tuyakomereje mu Bujumbura aho benshi bataye muri yombi mu mukwabu ukaze mu gace ka Ngagara. Mu gitondo cyo ku Cyumweru mu gihugu cy'u Burundi muri quartier ya 6 muri zone ya Ngagara mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, babyutse hagoswe n'abasirikare bitwaje imbunda nyinshi aho inzira zose zisohoka n'izinjiraho zari zicunzwe n'abasirikare, mu gihe abapolisi bari mu ngo barimo gusaka ako gace karimo inzu zigera kuri 600. Abantu batari bake biganjemo urubyiruko biravugwa ko batawe muri yombi. Abapolisi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bagaragaje ko intego y'iki gikorwa ari ugushakisha imbunda zihishe kandi zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'abaturage bo muri ako gace ndetse n'ibiyobyabwenge. Abapolisi ntibigeze batangaza amakuru ku byo baba bafatiye muri ako gace. Urubyiruko n'abakozi benshi bo mu ngo bafashwe bajyanwa muri kasho ya polisi yo mu muhanda mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Amakuru aturuka mu gipolisi avuga ko bafashwe bazarekurwa nyuma yo kwishyura amande y'amafaranga 20 y'amarundi. Bagize bati aba bantu ntibanditswe mu gitabo cy'urugo kigomba gusinywamo n'umuyobozi wa quartier. Nk'uko abaturage bitangaza gusa akago byahindutse mu buryo bwo gukusanya amafaranga. Abantu benshi bahatiwe kwishyura abapolisi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kugira ngo batajyanwa muri kasho. Twerekeje muri Uganda aho abacuruzi bashinja ikigo cy'imisoro cy'iki gihugu URA kurebera amagendu yinjira iva mu Rwanda. Abacuruzi bo muri Uganda bagaragaje ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cya Uganda n'abandi bashinzwe umutekano ku mipaka bagira uruhare mu gukingira ikibamagendu ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda, cyane cyane Katuna mu karere ka Kabare. Bavuga ko ubucuruzi bw'amagendu bukomeje kubera ubufatanye n'abakozi ba URA n'abashinzwe umutekano, aho abacuruzi bashinja kwakira ruswa kugira ngo ibicuruzwa byinjizwe muri Uganda biva mu Rwanda mu buryo bw'amagendu. Uyu muryango uremeza ko abapolisi badakunze gufata ingamba zo kurwanya amagendu yinjira muri Uganda iva mu Rwanda, bitandukanye n'umwete ugaragara mu gukumira amagendu iva muri Uganda ku ruhande rw'u Rwanda. Justus Tindi Murekura, umucuruzi w'itabi, avuga ko abantu babonye abantu binjiza amavuta yo kwisiga n'inzoga bava mu Rwanda bajya muri Uganda, mu gihe URA n'abashinzwe umutekano babireberaga nta nkomyi. Tindi Murekura avuga ko ku giti cye yabonye abapolisi bahabwa ruswa n'abakora amagendu. Abacuruzi bahangayikishijwe n'iki kibazo barahamagarira abayobozi bakuru kugira icyo bakora kuri iki kibazo, nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru The Independent ikomeza ivuga. Ronald Bakak, komiseri wungirije wa URA mu karere ka Kabare, yemeje ko yumvise ayo makuru y'uruhare rwa URA n'abashinzwe umutekano mu kwinjiza amagendu kandi yizeza ko iperereza rikomeje. Yashimangiye ko abapolisi bashobora gutabwa muri yombi no gukurikiranwa kubera guteza leta igihombo cy'amafaranga. Gordon Mutungi, ushinzwe ibiro bya gasutamo ya URA ku mupaka wa Katuna, we yamaganye ibyo birego, avuga ko ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari 15,000 hafi miliyoni 50 z'amagande byafatiwe mu bucuruzi bw'amagendu hagati ya Nyakanga n'Ukuboza 2023. Mutungi yakoze urutonde rw'ibicuruzwa byafashwe nka telefone zigendanwa, amavuta yo kwisiga, byeri n'inka binjiranye biva mu Rwanda bijya muri Uganda. Edwine Mutebi, komiseri wungirije w'agateganyo ushinzwe ibibazo rusange n'abantu n'ibigo muri URA, aramagana ibyo birego avuga ko habaye iterambere mu gukusanya imisoro yinjira kuva umupaka wa Katuna wongera gufungurwa. Mutebi avuga ko URA yakusanije miliyari 3 na miliyoni 8 angana na 42% mu mwaka w'ingengo y'imari y'umwaka 2022-2023. Umupaka wa Katuna warafunzwe muri Gashyantare mu mwaka 2019 kubera umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda wongeye gufungurwa mu kwezi kwa mbere mwaka 2022. Mu Kuboza umwaka 2023 habaye inama z'abayobozi bakuru hagati ya Uganda n'u Rwanda hagamijwe guteza imbere ubucuruzi, koroshya urujya n'uruza, kurwanya indwara z'ibyorezo no kurwanya amagendu. Dukomeje n'aya makuru, Papa Francis yatumye Perezida Suluhu i Vatican. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Tanzania yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yatumiye i Vatican perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania January Makamba yavuze ko Perezida Samia Suluhu azagira uruzinduko i Vatican ku itariki ya 11 no ku wa 12 mu kwezi kwa kabiri umwaka 2024. Iby'uruzinduko rwa Perezida Suluhu, Minisitiri Makamba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri iki cyumweru. Yakomeje avuga ko Perezida Suluhu azagifata
Vatikani nyuma y'ubutumwa bw'ubutumire yohererejwe na Papa Francis. Yabivuze agira ati mwaka 2016 nyakwigendera Perezida John Magufuli yatumiye Papa Francis muri Tanzania kubw'ibyago kubera impamvu z'ubuzima Papa ntiyaza. Mu kwitura ubutumire Papa Francis yatumiye Samia Suluhu Hassan nka perezida uriho. Biteganijwe ko ibiganiro bya Papa Francis na Perezida Samia Suluhu Hassan bizibanda ku kunoza umubano n'ubutwererane Tanzania ifitanye na Vatican ndetse n'uruhare Kiliziya igira mu burezi bw'iki gihugu. Dukomeje n'aya makuru. Senegal yakuye ku rutonde abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Senegal yashyize ahagaragara urutonde rwa nyuma rw'abakandida 20 bazitabira amatora y'umukuru w'igihugu ya 25 z'ukwezi kwa kabiri, ariko ntihashyirwamo bamwe mu bayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Ousmane Sonko na Karim Wade, umuhungu wahoze ari perezida Abdoulaye Wade. Kwa gatandatu nibwo hateranye inama y'itegeko nshinga hashyirwa ku rutonde barimo minisitiri w'intebe Amadou Ba washyizweho na perezida Macky Sall nk'umusimbura we nyuma y'uko Sall atangaje ko muri Nyakanga ataziyamamariza manda ya gatatu. France 24 yatangaje ko mu bandi bashyizwe ku rutonde bahoze ari abayobozi harimo Idrissa Seck wahoze ari minisitiri w'intebe, Mohamed Boun Abdallah Dionne wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Dakar Khalifa Sall, Bassirou Diomaye Diakhar Faye bivuga ko ari we wasimbuye Sonko ndetse n'abandi. Sonko utavuganwe n'ubutegetsi yaje ku mwanya wa gatatu mu matora ya perezida y'umwaka 2019 yakunze guhangana na leta bimuviramo no gufungwa. Inama y'itegeko nshinga yanze kandidatire ya Sonko kubera igihano yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga ku ya 4 Mutarama cy'amezi 6 azira gusebanya. Sonko kandi yakatiwe muri Kamena mwaka 2023 igifungo cy'imyaka 2 azira ruswa, guhamagarira kwigomeka no guhungabanya umutekano w'igihugu. Yahakanye ibyo byaha byose aregwa, avuga ko bigamije kumubuza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri. Ni ku nshuro ya mbere Senegal iteguye amatora ya perezida arimo abakandida benshi. Sall yatorewe kuba perezida wa Senegal mu mwaka 2012 yongera gutorwa mu mwaka 2019 nyuma aza gutangaza ko atazongera kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Muri Palestine abasaga 25 bo muri Gaza bamaze kwicwa n'ibitero bya Israeli. Minisiteri y'ubuzima mu ntara ya Gaza muri Palestine yatangaje ko abantu basaga 25,105 bo muri iyo ntara bamaze kwicwa n'ibitero bya Israeli mu ntambara icyo gihugu gihanganyemo n'umutwe wa Hamas. BBC yatangaje ko iyi minisiteri yemeza ko mu munsi umwe ushize abantu 178 bishwe, ibihugira umwe mu minsi yishwe abantu benshi muri iyi ntambara. Mu bamaze gupfa n'abana barenga 9,600 mu gihe abagore ari 6,750. Mu bakomeretse 62,681 n'abana 8,663 mu gihe abagore ari 6,327. Aburiwe irengero n'abantu 8,000. Ku rundi ruhande mu ntara ya West Bank abamaze gupfa ni 369 barimo abana barenga 95 mu gihe abantu bakomeretse muri rusange barenga 4,000. Mu yandi makuru, umudipolomate w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yashinje Israel gutera inkunga Hamas. Umuyobozi mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yashinje guverinoma ya Israel gutera inkunga umutwe wa Hamas. Ntabwo Joseph Borrell yigeze avuga byinshi ku birego bimaze iminsi bishinjwa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu itangazamakuru ryo muri Israel ko iki gihugu kiri mu byateye inkunga uwo mutwe nubwo kuri ubu uri kukibiza icyuya. Ubwo yavugiraga ijambo rye muri kaminuza ya Valladolid yo muri Espagne, Joseph Borrell yagaragaje ko guverinoma ya Israel yateye inkunga umutwe wa Hamas igamije guca intege ubuyobozi bwa Palestine. Ni ibirego minisitiri w'intebe w'iki gihugu Benjamin Netanyahu yahakanye yivuye inyuma. Minisitiri Netanyahu akunze kumvikana mu itangazamakuru ashinja Iran gufasha uwo mutwe mu kuha amafaranga, amahugurwa gisirikare, intwaro, ubutasi n'ibindi. Israel kandi ishinja Iran kuba inyuma y'igitero yagabweho n'umutwe wa Hamas ku ya 7 Ukwakira 2023 cyahitanye abarenga 200,000 n'abandi bagafatwa nk'imbohe z'uwo mutwe. Iki kigo cyahise gisubiza umutwe wa Hamas mu ntambara imaze kugwamo abarenga 24,000 ndetse kivuga ko kigamije gutsinsura uwo mutwe washinze imizi muri Gaza mu mwaka 2007. Nubwo bimeze bityo ariko hari amakuru yakunze gushinjwa Minisitiri Netanyahu ko yafashaga umutwe wa Hamas mu myaka yashize. Ibyo birego byagaragazaga ko Netanyahu ubwo yemereraga inkunga z'amafaranga uwo mutwe mu rwego rwo guhungabanya umutekano no kubuzamo ibiganiro hagati y'abo na Palestine. Mu mwaka wa 2019 ubwo yigeze kuvuga ko uwo ari we wese ushaka ko hatashyirwaho leta ya Palestine akwiye gushyigikira Hamas no kuyoherereza amafaranga. Joseph Borrell yagaragaje ko Israel yagize uruhare rukomeye mu mutwe wa Hamas, ashimangira ko inzira ishoboka yo kugira ngo amakimbirane hagati ya Israel na Palestine hagarare harimo gushyiraho leta ya Palestine yigenga bidasabye ko Israel ari ibyemeza.
Muri aya makuru kandi reka tubabwire ko Guterres yatangaje ko mu ntambara ya Israel na Hamas abakozi barenga 150 ba UN bamaze kuyipfiramo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yamaganye Israel ku rupfu rw'abasivili b'abanyapalestine bakomeje kwicirwa i Gaza, avuga ko uburenganzira bwabo bukomeje guhonyorwa. Ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama ya G77 plus China yabereye mu mujyi wa Kampala muri Uganda, Guterres yasabye abayobozi b'ibihugu bitandukanye guhaguruka bagahagarara bakamagana ibikomeje kubera muri Israel. Yagize ati ntabwo nzacogora mu cyifuzo cyanjye cyo guhagarika imirwano mu buryo bwose muri Israel. Ikindi ndasaba abayobozi b'ibihugu guhaguruka bagahagarara bakamagana ibibera muri Israel. Yavuze ko umubare w'abakomeje gupfira muri Gaza ukomeje kwiyongera, atari uko bishwe n'ibisasu gusa ahubwo banicwa n'inzara no kubura amazi meza. Ati abantu ntibapfa gusa kubera ibisasu ahubwo bazira kubura ibiryo n'amazi meza, ibitaro bidafite amashanyarazi n'imiti ndetse n'ingendo zitoroshye bajya mu bice bitandukanye bahunga imirwano. Yavuze ko uretse impfu z'abanyegaza abakozi 152 b'umuryango w'abibumbye bamaze gupfira muri iyo mirwano ishyamiranyije Israel na Hamas. Intambara ya Israel na Hamas yadutse ku wa 7 Ukwakira nyuma y'igitero cyagabwe n'umutwe wa Hamas. Abantu bagera ku 200 ba Israel icyo gihe barashimuswe. Minisiteri y'ubuzima ya Palestine ivuga ko umubare w'abaturage bayo baguye mu bitero bya Israel umaze kugira ku 25, mu gihe abarenga 60 bakomeretse kuva intambara ihuza impande zombi yadutse. Dusoreje muri Israel aho inyama zakorewe muri laboratoire zigiye gushyirwa ku isoko. Leta ya Israel yatangaje ko yatanze uruhushya rw'agateganyo kuri sosiyete y'ubucuruzi rwo gutangira gucuruza inyama zakorewe muri laboratoire, ikavuga ko bizafasha kurengera amatungo yabagwaga. Izi nyama zikorwa hifashishijwe bimwe mu bigize utunyangingo tw'amatungo tukarerwa kugeza igihe havuyemo inyama ziboneka bidasabye kubanza kubaga itungo. Minisiteri y'ubuzima muri Israel ivuga ko kwemeza icuruzwa ry'inyama z'inkorano biri mu mushinga ugamije gushaka ibiribwa, ariko hanitabwa kuko ibiribwa bidakomoka ku binyabuzima bikenerwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi minisiteri kandi ivuga ko iri mu nzira zo kwemeza ahandi hashobora kuba isoko y'ibindi biribwa. Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yatangaje ko ari umuhigo besheje, akaba n'amakuru meza ku bijyanye no kwihaza mu biribwa, kubungabunga ibidukikije ndetse no kurengera amatungo. Sosiyete ya Aleph Farms yahawe uruhushya rwo kugurisha izi nyama zizajya zitunganya ikoresheje ingirangingo z'inka yitwa Lisi yo mu rwuri rwa California. RT yatangaje ko bishobora kuzafata amezi kugira ngo iyi nyama igere ku isahani y'abaturage, kuko abagenzuzi bazabanza gusuzuma neza uko zikorwa bakanakora ubugenzuzi bwa nyuma. Umuyobozi wa Aleph Farms Didier Tubia yatangaje ko gukora no gucuruza izi nyama z'inkorano biri mu bizazamura ubukungu bw'akarere ku burasirazuba bwo hagati. Yagize ati gukemura ibibazo rusange nk'ibyo kwihaza mu biribwa bizaba uburyo bwiza bwo guteza imbere akarere ku burasirazuba bwo hagati hamwe n'utundi turere twose tw'isi tubeshejweho no kugura hanze ibiribwa by'umwihariko muri Aziya. Abahanga mu by'ibidukikije bahamya ko gukora izi nyama bizafasha kugabanya ingaruka ubworozi bw'amatungo atanga inyama bugera ku bidukikije, ariko nanone kuzikora ku rugero rwo hejuru ngo bikaba byateza izamuka ry'ibiciro. Singapore na Amerika nibyo bihugu byabanje kwemeza igurishwa ry'inyama z'inkoko zakorewe muri laboratoire. Sosiyete z'ubucuruzi zirenga 150 ku isi bivuga ko zifite gahunda yo gukora inyama zo muri laboratoire. Nshuti bakunzi ba Promo Media Rwanda, ni naho dusoreje aya makuru. Twararikiye gukomeza gukurikirana gahunda n'ibiganiro byo kuri urubuga. Njye nitwa Jeanette Kabayizi, mugire amahoro.